Yes, yokanuri murebi wa Apex TV amajingaga turi haji Mall turubuni twasaganye cyitari izoba range yarimo aine live concert ye haji abantu ninde baburiye mu kintu cyafasiro mabiro stage no gireba buri kimwe cyona you can see people are very happy, people are enjoying, everything is kawa. Iwe kandi nabasa kubana tureba Apex TV nabasa kugira hano kuri YouTube nabasa kugira Instagram, Facebook, YouTube kana cyane kushemererwa na nite Rwanda ensiona yijura ndabona nindabari muna pare kitakabahoga nisema mukama wa buri kimwe cyona definitely organization ya radio K buri kimwe cyona kinja ndio mu ba VIPs nabasa kubareba abashashe bambarara ndabona ari muna shemererwa na site kuriya sina musika cece arumuna kwasaganyezi urumuna arabacintu abantu this audience kwa kamera nyereka abantu aba muni tambura nabo gumana hoishana nyambani turabo turachpasaganya chinchi. Oh my god, oh my god, oh my god, Jesus Christ. Itoro Apex TV kandi twatino kusaho mukoro buriyare kureba nguwa gutungaje live wagutungaje live wabasa kushomererwa na buri omwena reba bano kuba kuri sente zabo reba ya oyine mweza wawe Roma eriza wakandi yatamburana na Titus kamera turimo tukwereza bukoro live show ya Raiji nine bamata uri mwana munashemererwa hey nine bisase wanga ndimunishemererwa nayo Allahu Akbar. You know, nimuni twara stage ya Raiji kureba ko yabasa kushwasaganya nimureba yeah nimureba